Shalom, shalom aleichem. Ile safamanu malo Yesu Kiriso o te whaatalo whaatua ile nei afiafi. Shalom aleichem ile I eo mawhai o na whaatasi mai foi. I lungo o le Facebook Live o whio o mau atua ile nei polokalame ile nei afiafi. Au le I amataina le mata upu o le a whaatala noina. O le a o taitaina I le tatu polokalame le te talu. Whaafitai ta mai lo lo whamalo anga lele. Whaafitai lau upu wetu ina mai a te I mātou e hawa o ina ai I mātou e whaatonu ai, whaapoto ai. Whaafitai fwoi I lo walo pele o Yesu Kiriso le whaolatanga na saunia mo I mātou. Whaafitai ono lo wanganga pa I o le mātou pesoso anisililia. Father, I thank you for your word that we're about to share tonight. I lau upu whaoina wa a mai ia te I mātou o te tatalo ia e fesoso ani mai lau a whawhine le momoli atu o lau whiau. Ie whaamania fo ia te lato o mafuta mai le nei afi afi. And I pray, Holy Spirit, that you will bring to light your word and that you bring understanding to us from your word. O se mea fo'i e leo o ai le malama ma le whaasoa le nei afiafi o te tatalo e loa nganga Paia e te whaamatala atili I o mātou nganga. Father, I thank you for your word and I praise you in Jesus' name. Amen and amen. O te whaatalo whātu le nei afiafi I le au o nanga fo'i a le Global Kingdom TV channel o le polokalame ua masani ai o Isaraelu le nuu Paia. Ma o le nei polokalame tala noa I nai mata upu e whaasino I le nuu o Isaraelu. Iwa le pose lilo I tātou papa ai atuai tala fau nei vai tau I le tau o loo whai nei a Iran o Isaraelu ma Amerika. Ma o loo mana o mia ai foi ia talo sanga a tangata Kirisiano. We Christians need to continue to pray. Tato whaawau pia lo tato tatalo I mo society su te tonu. Just this week, e maua mai fo ini tala mai inisi o wo mai masani o au mau I te tonu o Yerusalema. I watele na o atu ia lo keti po missiles ma Iran I te tonu o Yerusalema. Ma o se tasi foi li po tinga tu ina mai le neiva ia so o se tasi o se part o se vaenga o nei missile. Lena pa ua I tawhatawhane o le palisale e masani na o se mataanga I te tono Yerusalema o the Church of the Holy Sepulchre le tali tununga o nana tu ina le tino Yesu ma toi tu mai le tele lava tangata to receive masses yes pa mai Niana pa ue foi se tasi o vaenga o lo kesi po misa e le ngata po ilea ua pe ua tele po I taimi o atu ia tangata Yerusalema I te tonu o bomb shelters. Ma se tasi fo I prayer request na maua mai se tasi o woma mai I te tonu Yerusalema o ia malana whanau a pe ua lima whai o na toi mo moeta maiti pe ua whaatolu na o I le bomb shelter le mea e leo ina se potu e leo ina pui nai mai I lo keti e ato e foi mai la wa au mai le whaatangana e toi foi mai ei I o lato I lato na poanga po o lato whalim. Awa pewa le mawhai e loa o na toi wha momoe ia tamaiti. Mau o te loa foi wa tele ia a fia e le ngata I le tino nei ia o le mawhau ono o a fianga o le taua. So let's continue to pray. Pray for Israel, pray for the people of Iran, and pray for America. Amen. That God's will be done. O te whaatalo whaatuai fo inisi ua mafuta mai le nei afiafi. O le nei afiafi, o te fiafia e whaelo atu.
Ia se series o wa amataina le nei api ua whaautuina o le Passover series po o se mata upu lea I le Paseka. Ma maybe pe tolu ni polo kalame o le a whaatalo noa I nai ia le Paseka o no le sao ni atu ai fo I tātou I le whamanatuina o le maliu o le toitu o Yesu Kiriso. Ma o le aso mua lau a perila le amata I le Paseka a tangata Utaia. O le ale Paseka. So tonight it's just an introduction into Passover. Now se introduction lava I le tatou papai le tatou series lea, the Passover series po le Paseka. E ui o le Paseka na tupu I le whaita wafe o tausanga o mawai le I tutonu o le nuu ai kopito. A o le Paseka na whaata mai ai le afio mai ai o Yesu. A foreshadow of Jesus coming to die for you and I and for the whole world. It points to our deliverer and our savior, the one who made eternal atonement for our sins. The story of Passover, o le tala o le Paseka. O le Paseka, o se tasi leo tau saminga e fitu, e masani o na ta ua pe whapea, o taimi ua atofaina. Appointed times, the Hebrew word por upu e perolim, moedim, or feast of the Lord, o tau saminga ale atua, na maua mai le Levitiko, e luasfu matolu. O nei tau saminga, ua atofaina e le atua, e mafuta ai I ona tangata, po le whanaunga Isaraelu. E a mata le tau saminga o le Paseka, e le asu se fulu wha, o ni sani le masina mua, I le kalena ale atua. Na maua mai le e seta se fululua, o le e soto se fululua, whaip mua e o le lua. O le Levitiko e lua sumai tolu whaip mua lau whaitawina. Ua whetalai mai fo I ova ia Mose, ua whapea mai, whai atu ia le whanau ngā Isaraelu, ia whapea atu aia I la tau, o tausa minga ia Iova, tau te tala iai, o whaapotopotonga pa ia o tausa minga lava ia te au. Feast of the Lord, as mentioned in Leviticus 23 verse 1. The Lord spoke to Moses, saying, Speak to the people of Israel and say to them, These are the appointed feasts of the Lord, that you shall proclaim as holy convocations. They are my appointed feasts. Ne mau mai ai le whaupunga lea e masani lava o na whaalonga I taimi e whaamanatu ai se tau saminga a Isaraelu o le appointed times po o taimi ua atofaina. The event was such a formative experience in the history of Israel that it became a focus point to count the years in the Old Testament days. Tata te paita waila le e se tona whamai. O le masina mua, o le masina le na amatai loa o na whaitau ia masina ale tuspa ia. I te tonu ala le tuspa ia mai o le masina mua, o le masina nona lua. Ai muli ane, ua whai ngoa e tangata Isaraelu, ia masina ia. O le Paseka, e whaamanatu ai le lawea ina I le atua Isaraelu, ma le polonga I Aikopito. Tata te loa mai le tuspa ia, nau ese ia kopo ma o nga tali I mai le nuu pa ia, po le nuu filifilia, the promised land. Ona o le onge, le na o atu ai Aikopito. I le mea le sa iai o sefa. Tatou te loa le tala, o yo sefa le atali o Iakopo. Le na whaata watu e o na uso e whai ma polonga. Ai e mulimuli ane, na avea ai ma fau e a Pharaoh. He was sold into Egypt as a slave, this is Joseph, and later on, he became an advisor to Pharaoh. Peitai, ina ua
Tula e mai le farao fou e le loa Iosefa o ia lea sa whaasa wa tele i tangata e peru o lo no nofo i Aikupito. Ina ua mawai atu le farao i le vaitau o Iosefa sa anga le lei ia Iakopo malana whanau. Na wala au e le atua le whanau ngā Isarael, o na wala au atu le whanau ngā Isaraelu i le atua. O na whaafofonga ina mai lea e le atua le lātou wala au atu. Ma whaatonu ina i loa e le atua, leo ese mai Aikupito. Tātou te loa le tala ua wha maa ali loto wharau, ua taia Aikupito i mala. Ma wha ngā e le atua mose malona uso Arona, e o atu ia wharau, ina ia tuu ina mai le nuu, e o atu, e o ese mai Aikupito. Because the Pharaoh was unrelenting, the 10th plague po le maai o le loto, le wha maai le loto o Pharaoh, le sa whainga tai o na tuina mai o le whanaunga Isaraelu. E mai, o le mala lona se fulu, o le mala e sele matu ia lia ma ona e mo tangata Aikupito. O le napo, na whasi o tiai ulu matua uma o ainga o Aikupito. A o le pō foile na lavea ina mai ai e le atua ia ulu matua a tangata Israel, a le whanaunga Isaraelu. On the same night that the firstborns of the Egyptians were killed, the same night the Hebrew or the Israelites, their firstborns were saved. On the same night the Lord passed over the households that put the blood of the lamb on their posts. E pasiatu I paita toa o loo sausau inai le toto o le mamoe. Nai maua le Levitiko se fululua whai upu e lua sumai tolu. O le Pesach po le upu e birulea, implying spreading of wings or a shawl over something to protect it. O le whaaloa atu lea o se apa au, po o se pulu pulu, I lunga o se mea e ufi ma pui pui ai. O le winganga o le Pesach po le upu paseka, o le upu le o le Pesach, o le upu e piru. O le tae au na soso oai, na whaata alise leo ese mai Aikupito. Ua whaanoa noa wharau o na o le ngata o lona ata lii ua whasi o tia a olu matua uma a Aikupito. O na ia tutuli ese ailea o Isaraelu o ese mai Aikupito. O whatanunga mua mo le paseka lea e mau le tusi ale eso to se fuluma le lua na a mata ile tamai mamoe. O le aso se fulu o le masina mua o le tausanga e ao o na filifili ai se tamai mamoe au mai le fale ma tausi ai mo le 5 aso. Famai o le mamoe ia sao ona le lei la o tau tamai mamoe. The lamb had to be perfect. Aso se pulufa e fasi ai le mamoe, ma au mai le toto, ma tui lunga I pou o faitoto au fale taitasi. O na tau lea o le tamai mamoe I lunga le afi, ma aina faatasi ai ma le areto I le faapitaina, ma la au ona I le napo, the bitter herbs. Ma on the same night that they roasted the lamb, it was eaten together with unleavened bread and bitter herbs. In Israel, Jewish families clean their houses. Le famai le Levitiko se fululua, pai po se fululima, mamai, ave ese le mea whaafefete mai yo o tau fale, o le whaatanunga ngā ale atua. I le vaitaula le nei te tono Isaraelu, I le sauni atu ai mo le paseka o ai fitu aso
e whaamanatu ai. E tasi aso e whaamanatu ai le Paseka, ai fitu aso e whaamanatu ai le tausaminga o le reto e le whaafeteina. E te loa lava le sauni uni ai o tangata o ainga Isaraelu e ta penga o lātou pale I awhi e se uma lava I se mea fete I te tonu o pale. Now if you live in Jerusalem or anywhere in Israel during that time, e I te mea te paalongo toi po o lai susunu ni mea. Ai te vai atu I whafo e lo I eni awhiu o susunu mai po o mumu mai. Ai pe whaangare se awhi whamai e o fo I lato cutleries o e te tau o na matua I whaamamaina. It's called the spring clean during that time in Israel. E whamai e sue lava se mea o iai I le mea whaafewheteina ina ia ave e se. E pe ona tā ua leo I le whaatonu ngā lea tua I le whanau ngā Isaraelu I le o lo tā ua le Levitiko sipululua. E whaamanatu ai foi ia I ainga taitasi ia leo ese ai o Isaraelu mai ai kupito. So e o le vai tau nei I le po mua lava o le Paseka e whai e se ainga. A Pesach meal or a Pesach Seder. The Seder o le upu e pero whapea o le whaasolonga o le sauninga. O le pōlea, e se le umi o le tausaminga o le pōlea. Ona e toi whai tau ai I le tusi I whaamanatu ai e ainga taitasi o Isaraelu. Le lavea I mai e la tau le tua mai ai kupito. Le polonga na ai. E le ngata I whai tau le tusi. Ai whamai. E au ina o ina tuai I whanau ma whanau. Ina ia aua na I la tau whaangaloina le mafuanga o le Paseka. Mai tato wapa ai I tausaminga a le atua. Whamai o le taimi e mafutsa mai ai le atua I le whanaunga Isaraelu. A o le whaamanatu ai e tangata Isaraelu nei tausaminga le nei vaitau. E toi tō maanatu ai I se mea na whaia e le atua mo I lātou. Loro ina o se mea whaamanatu. E au ina whaamanatu ina e pe ona whaatunu ina e le atua e whaatino ina lea tausaminga ma lea tausaminga. O lo o whaia lava e le whanaunga Isaraelu nei vai tau. Ma whaamanatu wai whamai ina ia I loa I au ngā tupulanga e o mai. Awana I ngā loai ia mea na whaia e le atua mo I lātou. Mai mana I foila le tala lea le Paseka. A vea foile tatou uni atu ai I le whaamanatu ina o le awhio mai o Yesu, awhio whaatupu o Yesu tutonu o Ierusalema, po le asa la Obama. I le Last Supper, I le tausaminga muli ma ona soo, I le whaasa tauroina, ma le toitu o Yesu. Au tato uni atu ai whaamanatu ina pei, whaamanatu ina kanata Kirisiano o le eseta e sele mana ia o le nei taimi o oe malo ainga e tutui vaavaaia I le tala lea o le Paseka o le tala whaasolo pito o tangata iutaia po o tangata Isaraelu o le Paseka e te whaita wai le Levitiko I lusu mai tolu e le Levitiko se pululua ia male e soto na e ta ua I le tala o le Passover. Pambai o lea po e toi whaamanatu wai e mātua I a lātou whanau le tala o le Paseka. Ia awana I ngalo au ngau tupulanga e whai mai. Ia le mea na tupu I o lātou tangata. Ia ma le lawe ina e I lātou o I le atua. So they will remember the slavery in Egypt. Lātou te manatua I le polonga. E manatua I fo I mala. Ai mese fo I vabenga na whaia e le atua I le o ese mai ai kupito. Now the Seder o le pasolonga o le sauninga I le pō mua o le Paseka.
Not only do they retell the story of the Exodus, but they look at the symbols. E tilo tilo ai fo'i ni meo o loo tā ua I te tonu o le tala I le Pasika. And how it points to Jesus and how Jesus came and fulfilled it. E te tonu la o Isaraelu, e tangata e tali tonu I le atua, I a Yesu, e tangata na o le tamala me tali tonu, e le tali tonu le alo o le atua. Ai mafuta atula I se Passover Seder, e o loo whaea lea e tangata ua tali tonu a Yesu. E o ngā te tonu lava Yesu I te tonu o le sauninga lea, or the meal that night. Everything is centered around Jesus. It points to Jesus and how Jesus came to fulfill the Passover. Ainga I leo tali tonu a Yesu. Ia na o le whaamatala lava o le tala. How God saved the people from slavery, the miracles, the plagues, and the parting of the Red Sea. Ai e misia lava le component lea o le whaataunuina e Yesu o le Pasika. Ma ua mau whaisiawa noe na o mawai I te tono I Isaraelu. O te latu e fwoi ai I nei tau saminga. Ma e te loa lava I le te mi e whaamanatu wai I se le tau saminga lea au e iei matangata e le tautonu a Yesu. Le esenga I le te mi e whaamanatu wai e tangata ua talitonu a Yesu. Ona ua tātou talitonu I a Yesu. Mo le tātou talitonunga fwoi o Yesu o ia o le mamoe na pasia mo I tātou o ia fwoi o le Pasika e peo na ta ua se tasi o whaitau mai le tusi o le korinito I le whenga ngā fau. Now, e peo na ta ua o le, this is a Passover series, o le part mua lea. Tātou te I le porokalame o lumanai, tātou te baba ai I le tāua o le mamoe na pasia o le areto e le whaafeteina. Ia ma le last supper po le ainga muli a Yesu mona so le ana avea ma first communion po o se whaamanutunga mua lea mo I tātou tangata Kerisiano. So in the coming programs, in the future programs, we will look at the components of Passover and their significance and how Jesus came to fulfill this for all of us. O pena ta'ua o ia na whaolei nai ia I tātou umalava I lona maliu, ia malona tuetu. The Passover in Israel, ele Pasika I te tono Isaraelu. E whaamanatu lea I tausanga umalava. O tausaminga o mai e fitu a lea tua, le o tāua. E whaamanatu e a inga Isaraelu I tausanga umalava. A iaila tausaminga e te tau wai ona watu ia tangata Isaraelu I te tonu o Jerusalema I le vai tau o le tau saminga I le taimi lea au ia le lato malu e watu e watu lato taulanga I le malu I te tonu o Jerusalema. Wa o isi tau saminga e loo whaatunu I nai e te tau no watu Jerusalema. A le tau saminga leo Pasika o se tasi lea tau saminga na whaatunu I na e watu wai e te tau no watu wai I te tonu o Jerusalema. And also I nisi upokalami na lumanai. Le whaitala no I nai fo I le taimi lea na e I le te tasi o tau saminga le na whaamanatu. I le taimi lea na papatiso I nai ia le au soo I le afi a pitolunga e le anganga pa ia. E le mafu anganga le tumu ai fo I Jerusalema le nas mai tau. Ona I le tau saminga na whaamanatu ina. E peila o le tau saminga lea e o mai le taimi nei.
So se po fia lava e se Isaraelu te tonu o Isaraelu. A whai o whafo atu Isaraelu. E tamo whai lava e toi fo i Jerusalema e whamanatuinga. Yes, le tau saminga e peo na ia le Passover. I te tonu lau le first meal lea, le po mua le whai le tau saminga le po se ainga lea. La inga tele lea. E whai o lava le lato ainga e whapea next year in Jerusalem. Mai, o le tausanga fau Jerusalema. O le tausanga fau ua mato i iai i Jerusalema e whaamanatu le tausaminga lea. Wai peo tato i loa mai le whiunga pa ia le tua. Pe e silo o ngā tutonu o Jerusalema i le tali tununga tangata Isaraelu. Tato te lo fo i ia tanielu pa mai na te talo ai e au te talo ia e tanielu pa mai e whaasanga mai o ia i ia Jerusalema i le teimi e te talo ai. E whapena ia tangata i utaia for example, e isi tasi o tausanga na o i te tono o Singapore, ai e isi teine i utaia o whapela po fairly direction o Jerusalema mai le mea o mato iai Singapore. Ai whamai na compass. She has a compass on her phone, in her phone, e whaasino, se mea te tūwai, e whaasino atua le compass lia, i le mea o loo tūwai, ia Jerusalema, e te whaasanga iai, e se le tāua, e le ngata o Jerusalema, a o le malu malu. Ai, tātou whaapetai i le tua, o na e moni lava o nei tau saminga na whaatonuina e le atua le nuu o Isaraelu e au ina whaamanatuina. E iai ia ni le sona mo e tātou. You know, la ului fo i la ia te oile nei a fiafi, alo i toi whai tau le tala o le paseka. O le e seta ua whai ngoa ina le nei vai tau, ono wa sui ina le ingoa. A o le paseka o lo o ta uai i te tonu o le afionga pa ia a le atua. So this is the very first part of our Passover series. This is just an introduction, or introduction le Pasika. I look forward to sharing with you the components from Passover and how it centers around Jesus and how Jesus fulfilled it. Amen. Awa ole mea whaafeteina e whaatusaina lea I lea ngasala. E peila o na whaataua e tangata Isaraelu maaina Isaraelu le whaamamaina o lato whale o mai ia ave ese le mea whaafeteina. Ia avea lea ma whaamanatu ia te oe mao. Tātou te o atu I le tua peo tābita ia e su e mai ia te au. Ni ia whaali mai e le atua, ni mea o whaale tonu, I o tato o langa, o tato manatu, o mea o le tato amionga, o le tato, anga, mai masani, o se anga sala, tato te leo lo se anga sala, ai, o le anga sala lea I le silafanga a le atua. Ia avea le neiva yaso. O te su ai ya o te langa atu ai le tua ia e su e mai ia te au ni mea lilo I o tātou tangata o whaalave lave I le tātou savalinga e pei o na whaatahua e tangata Isaraelu le whaamama o lātou whale Ave ese le mea whaafeteina, a loa tātou I loa, ua whaatusaina le mea whaafeteina I le angasala. Ai, e te tauona ave ese lea mo e tātou. You know, tātou te le whaamasino atu. Wana o le tua e whaamasino. Ai, e te tau lava o na tātou sue ma ilo o tātou tangata. Mai, o se teimi fo I tātou te whaamau lalo ai I le atua. Tātou te whaapetai fo I le atua le whaolatanga na ia saunia mo I tātou. This is a very good opportunity for us to share the gospel. Awai, tangata umalawe laulangia
e lātou te iloa le Easter, the Easter holiday. Ai, te tonu lau whaiwhainga winga, you ainga fōi tala noa mai tangata le Easter. We need to talk about the real meaning of Easter. O le tala lea I le Pasika. So, o le introduction na mo oe ma. So, ave se teimi, whaava no se teimi tātou te whaita wai lea tala. Ma o le tātou te talo fo I le tua. You know, even for me, you know, I joined a online Bible school. Se aonga just pa I le what would join us wai. On our very last session, le session muli lava, na whaatala no ai le pride. E uma le session na ai o wha mau lalo I le atua. Ono lea o ina mai o le upo le atua. Ua whaasino mai e le nganga ia te au. Nisi mea o lo o whaia e sau lalo o le pride. And so when we hear the word of God, it points to us. It points in to us what is sin in our lives. Mai ole tula fono, tātou te le a vele tātou te le tau sia tula fono ina tau ami o tonuina I tātou. A ole tula fono, pa mai ole wha ata. Ole wha ata lea, e wha iloa mai ai, leanga sala ia tātou. So we don't keep the laws as commanded in the Bible, but the laws reflect, or the law is a mirror of a sin that we are walking in. Ai avea fo'i le vaitau o le Pasika, tātou te mua. We need to praise God, give thanks to God. Ona ole ma moe na fasia mo o e ma lona lua tātou tala I atu le tala le winga moni lava o le Pasika po le Easter I se tasi. Amen. Tolu e te su e ai oe ia te oe o te su e ai au ia te au. Po se anga sala o loo lave ai I loo nei tangata e au ina o sala mo ai ma o whaato e se ai lefa mai, confess your sins. He is faithful. He will forgive you. Amen. O le mata upuna le nei fiafi e pupu lava as the introduction to our series of Passover po ole Pasika. I pray that God will bless you. The Lord keep you and bless you. The Lord make his face shine upon you and give you peace. Just before we close, I just want to say, declare this blessing over all of us. Ia whaamanuia oe e Yehova, ma ia na tausi ia te oe. Ia whaamalamalama ina e Yehova o na fofonga I lunga ia te oe, malo whaatu ia te oe. Ia whaasanga mai e Yehova o na fofonga ia te oe, ma tui na atu ia te oe le manuia. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Father, we thank you for your word. We thank you for your word. We thank you for the reminder, Paptaita mai lau upu, mali whaamanatu I le nei afiafi, I le lavea ina mai lau afio o le nu'u Isaraelu, mai le polonga sa iai ai kupito. Mātou te manatua e fo'i lau lavea ina I mātou, ma le polonga o le angasala sa mātou iai. Mātou te su e ai fo'i mātou ia te I mātou. Ma mātou tau atu ni mea o mātou angasala ai.
ma whātu ese ai, ma li liu ese mai e le anga sala. E peo o e whae lawa fionga pa ia, you are faithful. E se wha maa oni, e se wha maa ngalo ia mata wanga sala. Father, I pray that you bless everyone tonight. O eo ma futa ma le nei afi, le nei polo kalame, i e wha manuia ia te ilato. Ma i e wha maa lo loi se tasi o mana o mia lau wha maa lo longa. I e wha loto i eo mana o mia lau wha sa o tonga. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Io le tato polo kalame na le nei afi. Io se tasi fo i lua vai aso. Watu ai le part 2 of our Passover series. E pe o nei elea o nanga o Isaraelu le nupa ia. Israel the Holy Nation e ala atu le ala leo a le Global Kingdom TV channel. So God bless and Shabbat Shalom.